Yo, tabe leso Yo, sangen tamu isinde semua sekai oni temutana atau mau manghiya gua narilak oni leso aku iti anak bara watu ka sekai iti ansin mus janggur wantu torok lo sundaki kuliah gua kayak damas ca emma asekai iti ataya do mopo do bado pecing lu truku aku sake serong di sempum bate di sana teranggon di masekai mai ka iti cama-cama lu gua ide beriti apa ichina ganda nutun chama agulun torok luchina kidame ne leso tabe leso kayak damas TWL so yo Pansel. yo terima kasih banyak wali dia itu tiba dia nakadelek mo sidelek kayak leso aku kole ngancing cuma itu masanga kae dan ma kaya do bado pacing lutru one alon tutoro ka lo chuna kili so hotonga kayak damas ga tigina ngalis tukang ngadite kuta tombo kolitea urutan acara sih itu acara-acara adat itu Manggarai paling cain tong tigi dami ti tombo kuliti ya acara ya keruta rojok tombo dedek ke tenung velelu kita ngutang ini baik mungkin pumpis kita pung ini main apakah langsung kata one vagal ko manga bobolon acara gitu apakah du pung acara situ kuliti kaya apakah langsung kata panes acara kau perlu istirahat ko pa ngo mengkak aku jengkak sele ka tadi misalnya pada cepak ko pada tua ngo ne empo buat empo tikile empo tikice kuta apa ngasang dade sangga dapa asikai itu raja kana ta bantang calon gitu itu raja kana ngata mang tapi harus perlu Ya. kole tombo guse malopo ko asikai ta pamre itu tigi da berancan urutan acara pumpisi kita lihat nah ngone apa tong ngone apa Baga, turun cembol apa baga. bakal tega yang setang podo itu podo sampai Chung saya Loche Karoto. jumbo ya kena itu ya tegiran Yo, yo Validia Pansel, yo AIT, Lejombeo, Lambaru, Onea, Lesoho, Cea, Lutur Datku, Kudut Kair Waken, yo Alatan, Tenung, Rojok, Pande Benelu, Lutaeng, Kutmangan, Ngasang Kain Kilo, yo One Hadat Manggarai. Pertaman, eme kudut ngotaeng inevai olong ke tadi lon totorok lo ceneki ngasa ngasi kae oh niavana inevai itu. oh Yang kedua, eme gut ngoti tega olovantas di ngasa nga empo ema ata pamle kudut ise bebolon one lako itu. hmm Ngot vantaho tentu tinghang. hmm Ada one ada tinghang ho pertama ngodi one boat ite eh tapa dia lilin banta sise emetsayo yang baru pandai di manuk loce dise hmm kurut gereng lise manuk ngasang selek yo kurut ngotai one mengkak mengkek kete mengkak mengkek jengkak kete silek selek yo Rampur itu entah kayak luta apa yo liling itu emang gua benda cobaan kan misalnya gua tua toe ke sangkala toe mangaya one one ngoa bantaya isema isempo atapamle yo lilin kau oh tagua banta sise poli ngaji ga hmm. banta sise cai nem baru dia one body yang cai itu one one mak buada emak ma me lako ya eme lako maga yo me angle ya eme kele eme makin emah onempo onem po emah demak ma dema gitu kun kole ya ame ande atelaku padon gitu kole gitu oh kolean oh de mende atalako hmm. tetap olo cai ngonende atal lebih harus aguite Yo. Terus kayak negara bahwa apa ngasang dua ngocayo ya ma konde di itu ga ngonga isega ku cerilitan tema ku telise ko ng vita empua do calang gitu ko hanang bentahan ang hiya kanang hiya ande jadi ma ya itu kan bantalite aya isekan camas le kudu oh lise ya oh bantal ngasang po beta maise madise agunde dise isele tan temba lise ise letan temba atau baik pecing dite yo ah gitu aise ataruis kira aguite hmm. emet sayo na bareng ga
pertaman kita manuk loce. Manuk loce. Oh, manuk loce. Ada manuk loce sise, poli manuk loce tin cepa. Hmm. Poli panen cepa itu di manuk tinghang, Oh. kudut manuk ngukek. Selek. Pungone maya reba itu kudut laki. Oh. Ya. Gitu kole ceitongkan. Oh, mangatang rang. Mangatang Nakitang ranga. ruki. Nakitang. Jadi ya poli tinghang itu lebih ega. Jadi neho diang lako. Lako. Oh, itu madis kita deh. Madis Madis. agak medis. Pumpisi kita. Pisik. Gitu. Kemudian kerabu itu ya kepa olontun di tombon itu. Jadi ya dua ting cepah ya betul kayak cepah kuta siap onen baru bone boleh gitu. Ya. So cepah juga apakah laning le hiya ma konde dite du laring motion na danon lino la cepah ya ko atau karena ko to laning itu Iya. punya ruku ko. Jadi ya toe lanin la ngo cepa ko toe hia do. Ai Oh. hitu muinga eta main eta main ting cepa sise. So artinya itu untuk menyambut kedatangan. Jadi ya Kepa- hitu tiba di se. Tiba, oh, gitu. Tiba di se. to laning la kebiasaan di Toe lanin kebiasaan di haya duhu mosen. Oh. Lanin hitu Serong. hadat serong ga bate di sema imecai Mekah Kapu lele gunakas. kapu gunakas. Jadi ya gitu hitu na pansel. Eme poli hitu ga itu lanjut. Ya. Ngotaeng Hmm. ngocai one beo di nevai ga. Ya. Eme cayolo pertaman kita tite boto babang ngo bentang. Oh. Ai manga sa de anak nasit den de masih tu kolega manga kolesa burau ceki dise. Ya, ya, ya. Ma dise atapamle. Kantang babang ngo bentang londang makapas oga. Untuk babang ulangat. Boto babang ulangat. Bigaya olong di hitu. Ya. Vai lu. Kantang babang ngo bentang kantang tada tetua kan. Prom nekarta cepa poraraci. Mereka boto retak Erta. reta cepa poraraci. Raci. Boto reta cepa poraraci. Poraraci. To retak retak. To erta. Oco nerta nih, oco nerta. Erta ya muntung ngone lembab. Oh, apa ngasang Muntung tahang oh ya, lemah. boto reta cepa poraraci. Poraraci. Erta cepa poraraci. Itu vale lisene main ga. Lanjut Rawang di itu juga sebelum apa? Inu vekolang. sebelum minum vekol. Cai kah? Cai titi. Cai langsung pa ulite ya. To lo risli sih. Ko poli risli sih. Eme poli ris, poli coli melise. Poli poli ris. Poli ris lise ga. Kepce de vekolang. Kapce vekola. Pa Sebelum ulitu lite ga. oh. Motor ta cepa poraraci karena babang bentang. Itu intinya, inti kalimatnya. Iya, inti kalimatnya. Poli itu de pa utua kapu ne mai. Lise, una mai. Lise. Tua kap. Tua kapu. Apa inti untuk kapu itu? Intin tua kapu ga laing mga batombo, Oh. koto mga batombo. Tegiro Jadi ya, kapu lamitite kudu ta rantanga rodon toko bentapa itu minta tuju. Ketura betuan. Tura betuan. Main itu main. Babang. Me poli apa itu de babang sih. Riskole ni sih. Riskole. Riskole Letua, lain letua. Lanil tuak itu kan. Ris cara hadat. Diam ukur lejong. Dia ukur lejong. Ukur lejong. Tapi tombol lo botol. Tombolo botol. Tura lo tua. Dularin cain dia Larin mungkin cain, bisa dia ris cain biasa, pertama, ris yo. biasa. Ris biasa Oga. dia pakai tuak. Oga rus adat. Kudu ta urus adat ga. Jadi ya tombo pakai botol. Ayo melejong bo, tu londang maki. Ya, ya. Mau kota londang asam maki ama ngabat tombo. Ya, ya. Lo butuh aku tombo dite. Tombo dite. Oh, tegi ya reveng. Tegi reveng ga. Pedang reveng. Tegi. Oh tegi. Tegi reveng dite. Poli itu mangak de valen lah. Ite lejong dami one maneho ai bau. Poli ya tura kami ya abura alami. Andam baba go bentang. Lejong dami. Te maya batu bau kami. Tuluk pu. Itu temu dungularin cain. Dularin China. Lambu gelejong. Lambu gelejong. Cuma dung kasar tu ada apa? Dia ada henu. Genu.
mai dami batum bau tuluk pu. Yo. Jadi itam baun siliami, kolauami, koleami, kali ceite pu. Baun kelilawami. Baun kalawami. Baun kelilau. Kali pun gaya Ceite. itara batu. Batu. Batu bau, batu bau ne. Batu bau lami tuluk pun. Nia pun, kali ceite pun. Itu ngasang raja ada. Raja teng dularing cain. Apa Dularing ngasang cain. ngol cai itu? Apa? Ngoteng. Teng ini boy. Teng ini baik. Ya. Lanjutlah tongkau ne mai ga. Boa kalah. Landinga kalah remeh amat. Itu lihat pandai Jomel Skoen Jomel Skoen ga. Itu kutigi senga. Nah, itu mulai revit ga. Oh, revit Skoen. Pokok tarang gitu. Bo kalah. Dan kalah laring amat. Amat tuh ngongco amat tuh. Lain koen. Lain koen gini. Toy dengan ceng. Toy dengan tak. Toy dengan aku sebenarnya. Toy dengan aku. Memang rai. Lo dah kalau di momang itu. Lo dah ya. Terus kembung. Temar meleja. Bo kalata. Do kaladan. Oleh. Itu kata dia bahan kole. Do kole kala gam. Ma kala kaba kala sabu. Kala ici. Wigaya good petik wekin. Kala apa di tit. Itu nanang itu. Itu nanang di. Dia nanang. Nana di nana. Kala. Ay, kala ici. Cen koler bang sinema. Toy tombo bon. Lapeng. Lapeng. Rokok tombo. Me kala ici hitu. Poli rekolatan. Hitu tuh aku pandai terus kole kembung. Itu gatayapan. Jadi ya calangan ceko rongkas rekodata. Onen rekodani. Itu tawar menawar itu. Bantang. Bo ngancet sekian rupiah. Ame ngancet itu ya apa? Kuta lahe apa? Lahe napiang rekodata. Apa? Napiang. Tetas cengkanata. Tetas cengkang. Rongkas rekodata. Kantos apa? Apa kantos cantos? Kantos kando tentang kenat. Kenalata pi. Tetas kena. Tetas kena ga oi. Sangkala barang. Main itu main. Eme poli hitu ga. Ngokol te ayah kota kaya piang na kena data ga rekodata dite kale berarti ya kembun dite itu pengone kembung. Itu tombol kembung itu. Itu tombol kembung. Tombol mailarin cain itu bu. Mak kalau tombol kembung. Itu kembung ga. Kembung. Olorong kas di rekol ya. Berarti kembun dite kembun te. Ay me kembun kali ite. Jadi ya Sinaite na ngalis. Ay 50 juta. Sinaite na ngalis. Iya, 50 juta. Ay makembuntu. Ay tiba ay rongkas tu boleh dia tetas tu kena hol itu. Berarti mesin mau mga kembung gitu. Lain kembung itu 50 juta. Main itu main. Tawar menawar tegas. Setuju. Kembung itu ay tombos bisa langsung kembung ada temu tanam mangrehut. Ini standar 20 juta. Kembung. Pasang Pasang angka juga. Jadi ya tombol nomor. Pasang angka, tombol nomor. 20 juta. Ai kudu tombos de standar begitu. Iyo. Kudu tombos de watana agu beta tenda. Watana soga paca paeng. Watana itu nong paca. Paeng kaba agu jarang. Kita tenda ga ringgi. Itu istilah tua, ringgi. Kutombos watana agu eta tenda. Ai kurut ujung de puga, pongos lobo. Dua caruta ujung puga, pongo lobo. Kempu paca. Kempu itu ngoco kempu. Itu pa kesepakatan kah? Namanya apa? Ujung puga, pongo lobo, kempu. Tapi ya kempu itu mangkol ringgi. Kempu itu. Cara lesodion kulit itu kempu itu. Tuh.
Karena dua tombo itu kan, tombo dua cuma larincain itu. Yo, Tapi langsung bantam langsung bantam angkat gitu. Ya mah po siap kembung gitu bukan siap kembung. Jadi sehingga bantam supaya tanat ga. Gitu kalau betul. Sepakat itu ga. Itu de mangan ujung pu pengolo kempu paca. Lah den bukut. Duh itu dipakai bukut. Tapi zaman ho ga konem tuh dia bantang sanga watan itu sepakat pakai bukut hat sama. Gitu. Medanon tuh jadi ya bukut poli kempu, poli sepakat poli bayar kembung ga. Poli navarangas kembung ga. Navarangas kembung ga. Bukut ga. Itu enggak kepake. BDP yang main ga kote bokak. Itu istilah dua ngotang itu ngopongo itu. Lain lah tombo situ boga tombo dulu maya larincain hiyo. Yo. Maya dua cuma ngata tua hiyo. Cuma ngata tua. Ya amang dia nana gitu. Aman dia nana. Berarti ya lako tongka di situ eh. Lako tongka. Itu tema lava do eh. Ngolava do. Atau pisah kira-kira standar atam. Tapi tongka wajib mana? Tongka wajib. Nana. Atau ngaran ba? Agua Ndeman. Oh gitu. Agua sika kole. Bos standar sekitar pisah mea one angka atau pisah london. Paling banyak ke belasan 15. Oh gitu. Nah, paling banyak. Standar cumuman kan sekitar pisah. 5. Ya. Lebih dari 5 Lebih dari 5. Laku kita cuma ada tuaan gitu. Cuma ada tua. Oh, one laku itu bukan lonto itu bukan itu tumbuh tahun sekembung sih. Begitu. Polia. Ada istilah itu tuh apa? Rekak ya. Ini itu ya, mau ditiul loh. Itu paga. Rekak. Pengo atau tua itu. Agu letang kat itu di mga curug de kembung. Rekak kat itu ga ai danong. Jadi buat ata lelo inevai. Rei, ini ko nelevop danong. Saya anak hiyo. Buat me hati ba. Memang gitu ga tukar mengkila. Kila ada inevai. Seng dataronan danong. Tapi tuh kila sama kila. Berarti rekak itu ga tuh dia masih bagian dari ngotang gitu ya. Jadi ya rekak itu pelanjutan poli ya kempu ga itu tukar kila. Tukar kila ga. Rekak sama kue. Tukar kila. Tukar kila de data inevain siap enggak? Seng dataronan. Kila di nevain. Kila di nevain. Tuh kila sama kila tuh. Beda one gereja, kila sama kila. Beda one gereja. One adat enggak? One adat. Perkawinan adat enggak? Kila di nevain. Seng dataronan. Hitu mangan de perjanjian enggak? Duh tukar kila hitu. One acara apa boh pongo itu? One acara pongo. One acara pongo hoga duh tukar kila hitu. Itu de mga tombo antara tongka. Tongko ne mai, aku tongka peng mai. Tombo perjanjian hadat. Ya. Ai meu nuga mopo pecing lamit tua. Polik de tukar kila. Ya. Ho mine ha ai hadat ho emeto lain linevai. Emeto kole hanu. Jadi ya lipat suas de ringgiata politiba. Agu agalu taungis dela. Itu dendam. Itu kabe, denda. Dendam enggak? Ai poli pongo bu. Ai poli pongo. Poli apa? Tukar tahu dah. Tukar itu apa? Palu kila Palu kila. Begitu. Jadi ya hitu dia dendanu. Latan kianu. Emetu kolel kanu. Ni lekwa sua ringgi ata poli tiba. Campur suan lipa. Agu can la podo wau. Galu taungis. Kawe kita hitu larung paka. Emeto elihanana. Jadi sengata poli batu baja kole. Cande ka bagalu rangga. Galu rangga. Galu tanggo rangga. Galu nekoen kawe ni. Ci itu ci kuta Jadi ya galu tahu de rangga. Pakamanga hitu. Navaranga. Kudut molas kolen dehen.
Itu dia sumpah pungo namanya sumpah ya paluk kaki lahio. paluk kila hadat menggerai. Kancing tuh menit Iya. ada melaju. Ikat yang kuat. Jadi ya main itu main gak itu po bantang engkau nih gereja. Itu cemol apa itu gak? Boleh apa itu? Poli itu kaki paluk takila poli perjalanan itu bantang kali gak? Kutung kali ya gereja. Gitu. Itu ada opon hadat kempun ngasang Kempu manusia. Yo. Kempu. Tapi kan sebelum apa hiyo bo? Sebelum acara paluk kila hiyo bo kan? Ada Rebagu Molas itu kan mga lo bantang, lo sepakat di bantang. Iya. Lo puli apa? Sepakat di bantang. Kalau poli di bantang batana aku beta tenda. Eme lemah ada atarona ya. Umpaman pitu pentana, 5 jarang suakaba. Bonen baru suara 50 juta. Tibar tarus itu. Eme tiba tahun situ gandeng. Ringgi kau lendeng. Tuh yang mengaku tuh yang mengaku tua kata ringgi. Umpaman 1 juta. 1 juta dendeng kah? Ayo kau tarendeng kali soal saya. Bob jodoh itu cua kah? Nakitsa. Toto sejodoh itu mangat paluk kila. Bo jodoh dah cama tongkap, cama keluarga besar bukan? Keluarga besar kan. Puli tahun siapa? Puli tahun sepakat pongor kan. Laninga pongos di jodoh teko. Itu resmin. Itu mangan paluk kila. Itu mangan ga perjanjian hadat itu. Pongo Pongo kata lain bu pongo kempu. Kempu. Pongo tahun stop pongo tahun sejodoh. Pongos jodoh. Mari teman kayak abang asang puli bawa pongo paluk tahu dah kilas tu kayak puli kang acara itu buka bantang bantang kau gaya cepi sebab besar lah embau ni gereja. Eme poli itu gaya itu. Darang ni altar. Cako kolel tongkar main. Ngancing kolel tombon kolel itu kolel. Kau ngancing tombol ngancing tombol lu. Pertama tombol. Ai di tewa ata katolik. Ai ikut balau apa? Altar. Balau devan, butuh kempo. Embane devan. Emban devan sise. Eme mangakina apa? Gota ada tongkap yang mai keluarga da terona gate. Tom vali di ho. Mga kata mai kolega mi. Gitu. Ngancing dopo ni apa kadi? Dopo paluk kila yo. Paluk kila kati itu ga. Berarti secara adat Manggarai yang puli paluk kila yo. Vinarona kati. Kutoi di hanya sekedar Toe di. Gitu. Toe di Vinarona. Toe di Vinarona kita. Jadi ya bawa bergaul ga. Toe bawa bergaul ga. Hanya karena kuta panggaya nanang datat sebana. Panggaya nanang datat sebana. Eme danong na. Kut mga hak ata tu adi nevai perintah ngokavea haju ya nana. Ngoa ngancing kayak ngone itu ga? Ngancing kayak ngone ya. One siamang. Madi nevai. Iya. Tuh di ngance dade. Tuh di ngance dade. Tuh ngance dade ngobio ne bio terona kanu. Ya. Itu anong, tuh ngance. Ano kuta baikot ko gaya pangga apa ya nanang dada di hamorin ga. Mayata mangatan mangat. Polirekon ga. Polireko ga. Itu ngasang istilah poli pengolatan. Poli pengolatan vakar gitu. Ame jadi bawa bantang apa ni lonto kempu itu, lonto pongo itu bantang kuta embau gereja. Kira-kira so itu ga petok kolel son do itu. Petok kolel son. Rovang kolel tua kolel itu. Tua kolel itu. So contoh kira-kira me rovang kuta misalnya lanjut ne lonto apa itu kempu itu. Me lonto kempu itu ga pau tua kaya kudu ngoa kabar danong na. Kabar. Aikut ngo kabar le devan sa. Kre bahasa benar ngo kre bane devan Ngo kre bale devan sa anak so. One reha. Mengoga mga kole istilan. Yo. Ai do pisende sa taya luta gloron to ngopo dona. Ngone gereja. Ngo kabar kole kabar. Yo. Harat kole itu. Gitu. Berarti bantangmu sih. Bantang kole itu. Ata pisan ngo bisa bayar ojek di gitu. Cola sing namin ko kami tumbo muing ngo kabar kole kabar itu. Ngo bisa lah sing standar. Ya, siapa sangkala lapop. Sangkala. Lanak vina. Standar itu maksimal 500.
Maksimal, maksimal Comongetan 500. Itu kau ya siap koin. gitu kaya siap koin ya. Agak mah kalau tinggal gereja kalau ngotur kumpul itu. Itu gak mga ditetapkan le gereja itu. Aturan Oh, gereja itu gak bisa neng terempo. Mau tetap bakin tua kagua tuakin, bakin tua. agu manuk. Tombo agromo, Tombo agromo ko agu kreba gudeva. Oh gitu. Poli itu. Tuh harus tiba la romo ceolo. Toe. Ngancem la Eme ketua devan. eme ngoa kreba itu gak ngotor kempo itu gak. Devan itu gak. Devan atau apa ya? Devan. Kone monestasi kau. Oh gitu nah. Oh, Toe harus one proki. Toe harus proki monestasi kau. Stasi. Ai devan stasi atau baron. Tapi ya tetap harus tombokin ke kelompok gitu. Harus pecing lah pak. Iya baru tuak na ketua kelompok. Ketua kelompok keterais. Liha karong salang agua madevan. Berarti larin cain mai di buka. One ketua kelompok di. Ketua kelompok. Ketua kelompok kata ya sama-sama rais. Sama rais. Empaya ngone apa? Lihat tombon ga. Oh. Lihat kreba agua anak voe ga. Jadi cenggitung gitu rukun. Rukun apa one gereja. One gereja. Itu sudah perlu siap. Itu atau perlu badikten, wali medikten. Bisa nilaseng pengalaman selama. Emea selama hoa. Kreba ne devan. Emea one devan itu 175. Lagi kemana? Bakin manuk. MC Perhuktodo Hoga 175 itu mah bagian-bagian. Oh gitu nah. Mangatang siapa? Tapi ya total seluruhnya totalnya 175. Tapi ya bone 175 itu mangatang bone 175 itu. Mangatang siapa? Latan kita kelompok. Latan ta kas stasi. Kas ya. Latan ta one gereja. One parokin mangatang. Total kan gitu kan angka atau ya pengalaman selama begitu. Agua kempengkin lah Pak. Baisua. Manuk. Kempengkin. Itu buat dua embang devan itu. Iya, kempengkin lah. Volume. Oh, volume. Nek kita laku vajong Tuh kita laku vajong. Nek laku apa? Laku vejong Vajong. Laku vajong. Nek laku vajong ngobaro. Begitu. Mengo kreba ne devan nek kita laku vajong harus makir apa? Volume. Manuk gitu coba tanah permission. Itu manggerai. Luar biasa. Saya pulih itu kah? Itu pasang apa? Itu pasang tanggal kah? Pasang tanggal itu ne Bantan dulu luntut sama hiu. Bantan dulu luntut sama. Pasang tanggal. Pasang tanggal. So dito kaving kaut. Mah kau di istilah gitu nah. Kaving kaut ko cangkali. Kaving agu vagal. Nehong di. Apa bedaan kaving kaut agu cangkali? Kaving kaut agu kaving kita. Karena apa sih istilahnya? Kaving kaut ko kaving kita. Kaving kita. Ame kaving kaut coba. Eme kaving kaut ya. Kalau neme gereja kate mangaya acara banan hada. Hanya ada tongkau nemai kali da inevayo nemai ga. Acako ya rajan. Ngo kaving kole kaving. Itu kan. Itu kali itu acara adat. Acara adat. Itu kaving kaut. Kaving kaut agu tiong baju. Tiong baju cuma cuy. Tiong baju ke karong loang. Ai karong danong loang holong. Karong line bayo. Kole kaving. Du kole kaving. Ma di toy manggo nang warukat ng loang toy. Karong lata tuay ne baya tepisan karong. Kita butuh pengasa hola ngoni loang. Harus karong kita salah lakon. Toing cai bone latuan de. Toing kole. Toing kole. Eme polia toing itu po teiseng la lerbaga. Kita cemol tontoin hoge, butuh lontono terus ya di lopu. Hoa. Tadu de parloang. Dano gile. Gitu dano. Urutan dano. Gitu ya kaving kan. Tapi raja-raja situ kan mah kita kiri cara. Kita kiri. Nah kita hemong. Kudu gitu kok bodak kota kayak. Kita mau pula si kayak temu tanah ya di nohop. Wah, begitu ruku media gudano ne lonto eme kole tanah telu eme kaving kaut. Kaving kaut boh yo kaving kaut. Telu raja. Antara tongka kaut boh itu. Raja kole kaving. Mau kaving kole itu raja dah. Mau kaving kole kaving. Aku karong loang. Karong loang. Itu seraja situ. Itu seraja do kaving kaut. Ame kaving kita ga. Kaving kita ga berarti vagal. Vagal. Cikat kinaga vagal kaba. Kole nancengan calesos kan. Nganci calesos. Kole one me gereja ga. Monco itu rantang suang kali kole. Rantang suang kali kole. Mai. Cangkal kaut. Cangkali kaut. Dasarnya boh itu kayak berarti lanin le nganceng. Lanin nganceng. Nganceng apa pagat manga. Usur dumpu. Jalan gitu Pak. Itu nganceng dikicakat bukan lesoa
Leso apa Kaving. leso kaving agua Vagal, vagal. eh. Itu ngasang kaving kita hogi. Kaving kita hoga. Kyo bau ga kaving kau. Kaving kau Betul. tu bau. Kaving leso coba apa? Vagal. Vagal. Oh iya iya. Ngancing gitu mangrai Ngancing. itu. Ngancing. Ngancing gitu. Tergantung namanya bantang sama. One mai bantan sama. Agu manga ada pihak kata rona. Oh, Eme manga. tu di ngancing Lain kamera. le- Dopo ne kaving kata kita. Harus jujur. Harus jujur. Cako delana, cako ya mbena rame kaving gitu. Tu Salah, ame kaving kau. Kaving kau. Tu ma tigi ba palibana ko le. Isita naka rona ko lagi tema Alek paksa ono, ame tema paksa, ame eh. tura apa apa? Eh. Tura kita ya apa? Tura bakak tukayo pa. Dimengo ga baru kurang. Eme baru kurang ko gite dopo niti kita keldami. Sehingga tu malanjut dia Hmm. acara ya cikat kina bakal kaban. Hmm.